gumya ugerageze okay bitakugora Satisi yereye mu ntara y'uburengerazuba twagiye ikibazo cya kane igishanga cy'urugezi gereye mu kahe karere igishanga cy'urugezi gereye mu kahe karere urabikoze nibyo twagiye igishanga cya Kameranzovu gereye mu kahe karere cyangwa mu kahe gace mu ntara Kameranzovu Imirasirazuba hano wari ugerageje Kameranzovu uhereye mu ntara y'uburengerazuba gatandatu intara idakora kuri Kigali ni iyi kuri Kigali yego aho yagumye ugerageze Nyamasheke iherereye mu yihe ntara sorry naye ndavugishijwe intara idakora kuri Kigali ni intara y'uburengerazuba igihugu kibutabamo inzoka ku isi ni ikihe ikiriho ikivuge kibaho ikivuge igihugu kitabamo inzoka Switzerland ni igihugu kitabamo inzoka ku isi Switzerland mvuze Switzerland bakubwira Switzerland nicyo gihugu ku isi kitabamo twagiye kwakweretse gupfa yitwa nde urugero rw'ibiyaga byakozwe n'abantu biba mu Rwanda kuko hari ibiyaga byaremwe n'Imana nka za Kivu n'ibindi urugero rw'ibiyaga byakozwe n'abantu ibiyaga byakozwe n'abantu yagerage no wibwira no ntago ndafata no ku gisubizo wowe vuga iki cyetse cyo n'abanyikazi mu Rwanda cyangwa ku isi nta kibazo dufite ikiyaga cya Cyabayaga Kibinyagatare ubimenye ikindi kiyaga ni ikiyaga cya Rugeramigozi giherereye mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'igihugu cyacu cy'u Rwanda twagiye ni urugero rw'ibishanga biherereye mu Rwanda ngira urugero rw'ibishanga waba uzi biherereye mu Rwanda nyine ibishanga biba ari binini waba uzi ibishanga wenda igishanga nawe nzi kinini igishanga cyo mu Gitanga yego ikindi gishanga wenda nawe nzi wari ugerageje mu Gitanga ubwo nawe ni mu karere ka Burera ubwo wenda ushobora kukitiranyije n'urugezi hariyo urugezi ikindi gishanga ni Kameranzovu nk'uko nari nabivuze ni ikihe gihugu giherereye geretse kuba mu Mitindi umutingito wabaye muri Ntuza mu Bushinwa ahandi wabaye umutingito Ntuza Ubugereki nicyo gihugu giheruka kubamo umutingito ariko no mu Bushinwa warabaye umukinnyi ufite Ballon d'Or nyinshi ku isi ninde Ballon d'Or nyinshi si yawa ari Messi niwe kuri ubu niwe twagiye nicyo gihugu gifite inganda nyinshi muri Afurika inganda nyinshi zikora ibintu byinshi bitandukanye muri Afurika Tanzania abagerageje muri East Africa narwo ruri mu bihugu bifite inganda nyinshi ariko igihugu gifite inganda nyinshi muri Afurika ni Afurika y'Epfo South Africa Africa du Sud twagiye urugero rw'icyanya cy'inganda cyo mu Rwanda ahantu haba hari nyine baba barafashe umuhanda ahantu bita Gahanga Masoro
n'ahandi nkaho ni Muhanga kirahari aho hose. Umuntu wavumbuye telefone yitwa nde? Uyu ugomba kumumbwira. wenda nibagiwe kandi narimuzi. Umuntu wavumbuye telefone bamwita Alexander Bell cyangwa Alexander. Twagiye umuntu wavumbuye computer yitwa nde? Hafi mazi. Umuntu wavumbuye computer yitwa Shira. Twagiye ibiri wenda bigira bigoranye kumva, ariko abantu bavumbuye indege ni bande? Kuko bavuga ko ari abavandimwe babiri, ngo ninde nande? Babita the Wait Brothers, abatabazi namwe. Twagiye isoko y'umugezi wa Rusizi. Rusizi ifite nyine isoko yayo ni iyi. Umugezi wa Rusizi. Ni Lake Kivu, namwe mutabizi niho Rusizi ituruka. Ni outlet ya Lake Kivu ni River Rusizi. Twagiye isoko y'umugezi wa Sebeya. Sebeya ituruka he? Sebeya ituruka mu mugezi Akagera. Mugerageze. Ni muri Gishwati, mu ishyamba rya Gishwati niho isoko ya Sebeya iri. Isoko y'umugezi wa Kamiranzovu. Kamiranzovu ni igishanga ariko igira n'umugezi. Wo uturuka he? Kamiranzovu ituruka isoko yayo muri Nyungwe. Twagiye isoko y'umugezi wa Matovu. Matovu wenda nayo nayo uzi nawo uva muri Nyungwe. Twagiye ishyamba rya Cyamudongo riherereye mu kahe karere? Mu yihe ntara iyi? Ishyamba rya Kamudongo. Cyamudongo, kuko mu Rwanda tugira amashyamba Nyungwe, Cyamudongo, Mukura, Gishwati, Akagera hari n'ayandi. Cyamudongo yo iherereye he? Mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Twagiye ishyamba ry'Akagera riherereye hehe? Ishyamba ry'Akagera riherereye he? Rikora ku turere tungana? mu majyepfo. Yego, rigakora ku turere. Rikora ku turere dutatu. Tuhe? Harimo tuhe? Okay. Ishyamba rya Akagera riherereye mu ntara y'Uburasirazuba. Nari mvugishijwe nyine y'inyama. Mu ntara y'Uburasirazuba rikora ku karere ka Nyagatare, Gatsibo, Kirehe na Kayonza. Rinini cyane. Twagiye twese 25. Ni iki twakora kugira ngo twirinde isuri? Wowe utekereza ko ari iki twakora? Twakora n'imiyoboro y'amazi. Ikindi twatera ibiti. Yego. Ndakeka ibyo byafasha nabyo. Ni ibyo uvuze nibyo, gutera ibiti, guca imirwanyasuri, ibintu nk'ibyo. Ikindi niye ntara yo mu Rwanda ibamo ibiyaga byinshi? Uburasirazuba. Yego, habamo Muhazi, niho ziri Ihema. Can you imagine niho ziri? Hano ni iwacu mu Majyaruguru. Ya Muhazi ni hiri. Ya n'ibindi Ihema, Ntasho n'ibindi biyaga nk'ibi. Okay. Ni ibihe bintu bikurura ba mukerarugendo mu ntara yacu, nyine mu ntara y'Amajyaruguru? Uburengero rw'ibintu bikurura ba mukerarugendo. Ibintu bikurura ba mukerarugendo harimo ingagi. Yego. Hakabamo n'intuza. Dufite ingagi, dufite ibiyaga na nature y'ukuntu intara yacu iteye, imisozi miremire. Yego, ni nabyo biri mu bintu bikurura ba mukerarugendo mu ntara yacu. Ni cyo gihugu kibamo gereza nyinshi ku isi, cyangwa kigira abafungwa benshi ku isi? Igihugu cy'intara yasimenya kabisa. Gerageza. I'm not going to take no for anything. Gerageza rwose.
zibamo gereza nyinshi gusa isi yaba ari ubushinwa Ubushinwa bugira abaturage benshi ariko ntabwo babamo gereza nyinshi ku isi. Gereza nyinshi ku isi ziba muri Amerika, niho habawe n'abafungwa benshi. Nicyo gihugu cy'aho umwanda mwinshi ku isi. Nayo ni Amerika. Rega nubwo biri watubwira ngo tugire isuku nabo bagira umwanda. Muzarebe ahantu yitwa New York. New York hari agace kari hafi ya Central Park n'ahandi hantu za Brooklyn na hose habayo imyanda. Mujye mureba n'abazungu nabo baratubwira. Mu Rwanda tugira diviziyo zingahe za gisirikare? Diviziyo za gisirikare? Yego. Amatsiko ari 3. Aha, zimbwire rero. Zimbwire. Ni 3 zimbwire. Harimo polisi y'u Rwanda. Yego. Vuga cyane. Wongera usubiremo cyo warusubije. Tugira diviziyo zingahe mu gisirikare? Polisi y'u Rwanda. Ntuza na n'igisirikare cy'u Rwanda. Akeka wenda. Ugiye gatatu. Utubwiye ko ari 3, tubwira indi bura. Okay, kabiri ko kugora wanabyishe. Tugira diviziyo 3. Tugira ibyo bita ingabo zirwanira mu kirere ubutaka na reserve force. Okay, kankubaze ikibazo cy'Amatsiko. Tuvuge bagufungiye ahantu ni mu gihugu tutavuga ikinyarwanda, bavuga icyongereza. Ushaka ibiryo bavuga gute? Bavuge cyane none ubujyana. Ushaka ibiryo bavuga gute? Wasaba ibiryo gute mu cyongereza? Ushaka food. Nyine vuga interuro yose mu cyongereza. Vuga interuro yose mu cyongereza. Ngo ari wenda tuvuge ibiryo ari cyo kintu kiri bukugire, kiri bukuramira ugiye gupfa. Ntabwo wabona uko bisaba, vuga uko wabisaba, ikire muri iyo situation yako kanya. Wabisaba gute? Ari ururimi rw'icyongereza gusa. Bavuga. Wapfa wakemera ugapfa. Wapfa. Nare urukundo nabigenza ariko. Ibifanda rero ubimbwira uko wabigenza ariko nshaka kumenya. None se wowe ushaka kujya muri toilette, ushaka kujya nko kuri toilette bagufunze uri nko muri gereza nko muri Amerika, ntabwo wavuga ikinyarwanda. Wabigenza gute? Wavuga gute? Ushaka kujya kuri toilette kandi byakomeye nyine wakubwe, wabigenza gute? Wenda rakeka racyo mu marenga wenda. Gute se? Yace nyine yace nicyo nshaka kureba. Yace. Nakigira wenda nk'umuntu utakumva. Wowe wabikora gute nyine? Wenda bishobora kutavuga ariko ugakora ibimenyetso byerekana ibyo bimenyetso wakora muri ako kaje ushaka kujya kuri toilette uri mu gihugu kidakoresha ikinyarwanda bavuga icyongereza gusa. Ushobora kuza mwaza gutya. Wakoze cyane ku masho. Mugube mukore subscribe, musharinge, mukomentinge, munarayikinge. Ciao.